beli pi barang ip yang sobai pi chikni thup kubor mentaka janmit shwaban phaji kubor babnya ngini pe chwai kemat ki bakongsan kut kedor bar pelang jong kedor bar phau an lam kanu kanu jing bo por batmai aplat khasam tali ki an ki bakongsan hambara art li ki dor bar kari Daki hajar ngut yashim mentah ke jingat pajba balakhat nong daga komso hanang ba Shillong yakun gino yaki persya CEB pat ki pulit hajan raj bhavan thang ki rewshim kabu yak jingte jong MTC hajawai Lapan kerja anak syawai ke exam jong Meghalaya Public Service Commission hadin belatut kesuk kesahnya Shillong Bat beli perda ulat tathagata roy ke International Shillong Communication Conference arajar ke kendai ke benengkong HEFLU hanong ba Shillong. Ki kubor ki babnya ya ki artli ki yang dorbar thau an jong kari lapun kun nak klam kanu kan ko jing bo por bagin stang biang ha ka jing pe jong u lampang kalok sabha u berla ulaong ki yang dorbar ki la trekam hadu shispa lai phok kenta bat 100 minit ha ka ne ki ka dorbar ka bamenta Loang ruba ki jingmi na ki jing trekam jong ing dorbar kelapoi syaka shispa khatsan persen ulampang ulaang hakani ke dorbar bontli ki an ki bakongsan lala ban pelaj pajba bat lai kren ru ya bontli ki mat hai raja sabha haka jing kren ai khublei khaddu jong usong knor ven kaya naidu ulaang hakani ke dorbar ke jingmi kalong shispa persen bat kalala ru ban pelaj pajba khatsan tli ki an ki bakongsan ki bakentup ika Citizenship Amendment Bill, Transgender Persons Protection of Rights Bill, but ke Prohibition of Electronic Cigarettes Bill. Presiden Ramnath Kovind ula ai ke jing munjur jung una ke bentaka Citizenship Amendment Bill ar hajar ke kenai ke balapan kelaya ka syakaan kat kum ke jing pentip na ka sorkar kene ka an kala sedang mentrekam nado balapan mi yaka ha ke jing tho official gazette Henin gasni kene ka an ka penlong ya ki poiwer be an na henriu tli ki jatnyam ki Hindu ki Sikh ki Buddhist ki Jain ki Parsi ki Kristan na Pakistan Bangladesh bat Afghanistan nadu no pra lai phoi trik arajar khatsa bakin long no ki nong India Layak kubor beladan katu kan ni ki jingjah ha kaleng ke nong ba Shillong ha ki kenta badan curfew ya ka bala penjari da ki bor penyat ki East Khasi Hills District ha ki katu kan ni ki jaka jong ka ni nong ba na ki daw jong ka jinglong juman kabala sedang banhian na kadaw jong ke Citizenship Amendment Bill layo jong tibru baladan ki jingja sya thang ha kaleng ki jaka jong ke nong ba ha ke por senya jong ke sni tho ding am sam nodan ke no ke jingja ke basnosi laj no ki jing jular ki ba malum mala ha ke joko por ki bor penyat district ke la kampen jonsur no e curfew hanong ba Shillong no ke por phobeje men step ha ke por phobeje men mit hari lom jantia ki jing teyeng jong ke Meghalaya Transport Corporation ha jowai ke la sya thang ha ki re runar bat ki internet kan thopru e ke broadband ki la sange trekam no hadin ba ki ni ki re runar ki at pendekut no ya cable daki hajar ngut ke beriu kilawan banya simbanta ke jingyat pajba bla penlong da Seng Confederation of Meghalaya Social Organisation komso ban persya ke Citizenship Amendment Bill arajar ka kendai bat bandawa pentrekam ya ke innerline permit ILP hakani ke jella ke jingyat pajba kelas dang nadu namot pran syaka jaka yang kali ke badan hasenda ke additional secretariat bat kelakut no hakmat raj bhawan ki pajba kila pertasla persya ka CEB bat kil dawa ya ulat ke jella utathagata roy ba udai ban ai mardor ke jing menjor jong u ya ka an Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar kat kendai ka jing yalang pajba kelas dang ban huri hura hadin bakinong ya ki persya kilala ban jam sesiliang ki pulit pahara bat kila persyang ru ban paj ya ka phalor jong ka raj bhawan hadin kane ki pulit kila hab pansiat kendai sin daki kuli le air pensat khmat bat ban penpra ya pajba Kami kala Public Service Commission MPSC kala pernah nak banaka daw jong kijing thut kesuk kesan ha kabala penjari ru ek curfew hakikat tu kat ni kijaka jong kanong ba Shillong ya ke screening test na kabanta ke kam sub inspector of statistics ya kabala bo bakan long ha ka khat saw tarik benai no pra arhajar ke kendai la pen kreya no sak saw tarik ukela lengkot arhajar arpho kejaka bat ke por jong ke screening test kinne kumjo
ulat kejela Mekalaya utathaga taroy ka sni palai ula play perdai ka International Shillong Communication Conference arajat ka khandai ka ba nengkong bala penlong daga Department of Journalism and Mass Communication English and Foreign Languages University Shillong campus hanong ba Shillong ka phang padeng jong kane kalong narrative voices and representation for social change in communities ha ka jing ajing kren jong u roi ula ang ba ha kane ka jing yalang kalong kum ka rensan ha ka ba kinong simbanta kilala ban yamir jumut bat ban yatania halor ka jaj sur ki bala ban berkelai ka jing pej bat ka jing yo ih padeng ka jaj ban ri ba per ha kane sing sedang lawan ban simbanta do Professor SK Srivastava ubadai Vice Chancellor Nehu Professor TK Baman ubadai Director in Charge English and Foreign Languages Shillong campus bat kiwai Unong ai jong sarkar Mekalaya Dr. Didi Lapang uloplay light ligi center ha umling ke badan Hari Boy district ha kharwai trik mantau nai kini ke light ligi center ki kentop ya ke VC building ka Aganwadi center bat ke Women Welfare Association ha kini ke sni u MLA kenong pok ba Miral Bonds aim ulai dan bentalang ha kini ke sni ha ke bala IT ya ke work order ke bakar arlak nengka ha ke ban pendep pura ya ke community hall jong ke umling pat ulah samru ya ke syuki bat ki keu ki pliang sakinong senang kum ke jing ai sobha sakit pajak ha Christmas. Menteri rang bak kejala Mekalaya Konrad ke sama harengkat ke jingi don lang jong lampang kejala Mekalaya bak met bak leng dok kila syong jingi lang kerki bat ke kenhun menteri hanong bak New Delhi mentah kasni ban yatai lor ke jing long jingman kaba mentah ha kani kejala ha kani ke jingi lang lai kren lor ke lat ke lenti ke ban kam pensuk ya ke jing em jong pajak bat ban rak biang ya ke suk kesan bat ke jing do nok ke suk kesan ha kana jela bamarkhap ke jela asam ha ka bala yop yang ru ye kubor bala dan ki khna pule bat ki pajba ki bala sakut na nong ba ko hati bat Kolkata ke sarkar ke kenturu ye ki pajba ki bala sakut na nong ba Shillong bat ki wei pat ki jaka jong ke jela kini ki nomor ajing rap ki dai nyo reu sau not kandai not pra nyo sau kandai pra san sau not ar pra not pra nyo not line real sao rrr prasan san rrr nyo not san not bat kandai nyo sao real way pra sao real r kajing syakri daki helikopter ru hapadeng kenong ba Shillong bat kohti 8 kiu syaduk license shisni kinong la jing la ki bala sakut hanong ba Kolkata kila ban panan kam kiling sun ki bawan na Kolkata syanong ba Shillong ya keban sedang biang naduk la syai kasni ke sarkar kelapan biang ya kijing dan kam ha ka bayade bat kilat ajing rap barok district jong jala la ru ban ya keren bat kinong penyaj la dan kam mendapat ngene pe ke jing long jaman ke sun meneng ke jing shit jing kra sun meneng Shillong kalong khat khandai pen 20 degree celsius ka por man step bat san pen khandai degree celsius ka por janbit ke jing skem ka haw kalong nriu penyo na ke spa man step bat khandai pwe na ke spa janbit ke sun meneng ke num lo Shillong mat ke jaka ba marjan Shuaban poi syak bakut jong ni ketup kubor ngi pe biang sesien ki mat ki bakong san. Kun nak dor bat lang jong yang dor bat thau an kan 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 jing bu por thmai la plaj hasam tli ki a ki bakong san ha baro artli ki yang dor bar kari. Daki hajan ngun isim benta ki dingat pajba balakot menang daga komso hanong ba Shillong ya kun ki nong ti persya CEB berki pulit hajan Raj Bhawan thang kiriu sim kabui ki jung tejok NTC hajawai lapan kerja no aswai ke exam juga Mekalaya Public Service Commission hadin belatur kesuk kesan Shillong bat play perda ulat tathagata roy ke International Shillong Communication Conference arajat ke kendai ke benengkong HIFLU hanong ba Shillong di perlak atu ngi lepoi sya bakut jong ni ketup kubor jong ni mentaga janmit hadu bengini syamba yang berpilih sya kesini ha ke juk ke por ba ke juk ke channel kublai pi barok